ኢየሱስ ጎፍታን እንግዲህ ማሊዳ አሲቲ ወልቲ ከኑ ቀበ ማሊዳ ማል ዋቀፈቱ ጀርኩኒ ማልቱ ተኤፊ namoonni jedhan jiru maaliif asitti walitti yaa'anii pheenxee jechuun kunumtu maalidha Yesuus jedhan Yesuusin kuni maalidha warri jedhan hin jiru maalidha inni kobaatti anis waaqa qabaa kan jedhan jiru ilmaan nama hunduma kan uume waaqayyoodha nama tokko uume nama addaamiif hewaan jedhamu ilmaan nama hundumtu nama kanarraa argaman adii haa ta'u gurraacha haa ta'u kanaafu waaqayyo mootummaan inni qopheesse amantaa shan yookaan amantaa jaan balbala jaamiti ilmaan nama hundumaaf waaqayyo kan qopheesse balbala tokko qofaadha karaan mootummaa waaqayyootiin galan karaan tokko qofaadha karaan mootummaa waaqayyootiin dhaaluu dandeessu karaa tokko qofa kuni dhugaan kuni siigallan lamareet kabad ብለህ ነው የምትኖረው ድሮክ እንደዛ አይደል እኔ ድሮም ኖረኝ አልኖረኝ ከዚህ ህይወት አልቀንስም ለምን መሰላችሁ መጽሐፉ ገባኝ በቃ ምን ላድርግ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ዛሬ አዲስ ኪዳን ነው መስብካችሁ እናንተ አዲስ ኪዳን ህዝቦች ስለሆናችሁ አሜን በሉ እስኪ በደም ቆላሲያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 እና 14 ቆላሲያስ የጳውሎስ መልእክት እንደሆነ የሚነገር ቆላሲያስ የሚባሉ አህዛቦች ያሉበት ምድር እንደሆነ ይነገራል እንዲህ አለ ማልነው ጎዴ ጎፍታን ኩን ምንድነው ኢየሱስ የሰራልን ምንድነው ይሄ የምናመልከው ሜዳ ላይ ምንጮህለት ሰው ሁሉ እንደ አገጩን ይዞ እኛን እንዲያየን እንደ ሞኝ የሚያየን ይሄ ኢየሱስ የሚባለው ምንድነው ያደረገልን ማልነው ጎዴ ጎፍታን ኩን ከነከስ ገንገለኑፍ ኩን ከነከነት ጃለኑ ኩን ማልነው ጎዴ yojennu akkana jedha irsu ከጨለማ ስልጣን አዳነን dukkanni mootummaa qaba dukkanni seera baasa dukkanni nama baay'etti amma maal godhaayira seera irratti baasa kanaafuu horii harkaa nyaata qabeenya harkaa nyaata waan baay'ee harkaa nyaata sirratti garuu hojjechuu hin danda'u እስኪ አሜን በል በደንብ አድርግ አሜን ለምን ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ፈልሰናልን አሜን ጀድ መስሪት አሜን ጀድ ቆላሲያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 እዛው ላይ እናንተንም ነውርና ነቀፋ የሌላችሁና ቅዱሳን አድርጎ በርሱ ፊት ያቀርባችሁ ዘንድ በፊት የተለያችሁትን ክፉ ስራችሁንም በማድረግ በሐሳባችሁ ጠላት የነበራችሁትን አሁን በስጋው ሰውነት በሞቱ በኩል አስታረቃችሁ እዚህኒ ያዳን waaqayyo wajjin diina turtan hojiidhaan waaqayyo wajjin maal turtan amma garuu maal taataniirtu du'a namummaa ilma isaatiin waaqayyo wajjin araaramteerta amen jedhi dheekkamsa sirraan qabu waaqayyo ilma isaarratti dheekkameera dheekkamsa isaa ilma isaarratti fixateera kanaafuu dheekkamsi waaqayyo sirra hin jiru taarqaachuwal ማለት araaramteerta du'a ilma isaatiin waaqayyo maal taateerta ወዮ ነማ አራራሚያቲና ጀዲሜሰና ሃሌሉያ የታረከሰው ነው በሉት አሜን ቅድም ከጨለማ ፈልሰሃል አሁን ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀሃል ታርቃል እግዚአብሔር ወዳጅ ነው እግዚአብሔር ጋሻ ነው እግዚአብሔር አባት ነው አሜን ጀዲ ሃሌሉያ ነማ አራራምቴ ወጂና ሰው ደንዴሳ ወጂን በው ደንዴሳ ወጂን ገሉ ደንዴስ ዋቀዮ ወሊት አራራሙዳፍ waan baay'ee godhuun sirran jiru ilma isaa isa du'a ilma isaatu waaqayyo walitti si araarsa kanaan alatti karaan hin jiru du'aati du'uu qabdu Kiristoos bakka kee du'eera kanaafuu yoo isa argatte karaa waaqayyootiin dhaqxee walitti araaramuu dandeessa karaan biraa ilmaan adam hundumaafuu karaan biraa jeennanni karaa biraa አቤት ካቶሊኪዳፍ ጀነን ቢራ ጴንጤዳፍ ጀነን ቢራ ዋሚ ሃይማኖት ቢየለፋ ከነጅሩ ካራን ኢልመ ነማቲፍ ቆጳይ ቶኮ ቆፋዳ ኢሰሞ ካራ ሰንበኑዳፍ ዋቀዮ ኢልመሳ አጄሴራ ጀቹን በከከ ዱኤራቸው ስለዚህ ታርቀና ደስ አይልም ወዳጄ ዛሬ ወሪ ከነ ዱረን አራራሚን አራራምቱ ከነ ቦዳማይ አሜን ጀዲ መስሪት አሜን
Molonis waaqa inumaan qaba yaa tokkuma minaamin injiru karaan akkasii. Injiru akkasii. Hello. Injiru karaan baname tokko qofaadha. Waaqayyoon kan araaramtu Kiristoosiin qofa ameen jedhe. Isa nama waaqa odoo ta'u foon uffatee nama fakkaatee dadhabbii namaa baatee biyya lafaa kanatti dhufee akka namaa nyaatee dhugee siif du'e. Karaa isaatiin Waaqayyo walitti araaramuun. Tokkotu akkas jedhe. Maali Yesuus jechaan nama hin nyaataa hin dhugaa wanni inni dhugeefi akka waaqni yoo sitti mul'ate beekuu hin dandeessu aymiroo kanaan. Kanaafuu Waaqayyoon nafa namaa uffatee akkuma sii galutti dhufe malee nyaataaf dhugaatii barbaada miti. Akka ati bartu nyaachaa dhufe dhugaa dhufe. Tokko maakka no maali Waaqayyoon dhalchu ilman qabu maaliin waan inni niitii fuudhee hin dhalcha hoomsiin jedhe. Ilma waaqaa wanni jedhameef Waaqayyo ilma isaa akkasii galutti kitaaba kamiyyuu dubartii ishii durba taate maaramirraa dhalatee dhiira malee. Kanaaf ilma waaqaa jenna dhiira malee deesse. Hafuura waaqatiin deeche ajaja Waaqayyootiin deeche. Kanaaf ilma waaqaa jenne malee Waaqayyo dubartii ishii wajjin ciisee ilma dhalan jenne. Isa kanatu dhufee bakka kee du'ee Waaqayyoodhaan walitti si araarseedha ameen jedhe. Araaran qabee innuma si bira jiru አለኝ በለው ታርቄ ያለው ከእግዚአብሔር ጋር ወዳጅ ነኝ በለው ሃሌሉያ አሜን ጀድ መስሪት አሜን ጀድ tokkotu akkasnaan jedhe akkamitti beektaa gaafan du'een beeka malee jennata galuu kootiif du'uu koo fayyuu koo gaafan du'een beekaa jedhe arrarrarrar gaafa duubite gaabbitee jennata jijjiirrachuu hin dandeessu har'a dhugaan sitti himaa namni Kiristoos qabu jireenya qabaa'edha namni Kiristoos hin qabne immoo jireenya barbaraa alla qaraat nate waan matsaafni jedhuun jedha dhugaan galgalaan galti mataa mul'ataa jirti ishoo dhugaanutu harkaa qabaa yoo geerrarre maal qabaa la zammaariu faranji bira dhaqi gurraacha bira dhaqi Iyesuus homaa anaaf asanuma ameen jedhe mee ameen jedhe araarameera dhimiin nama si bira jiru harkaan qabi araarame Waaqayyo ana araarameera jedhin ሃሌሉያ አባ ኮቲ ኦቦሌሳ ኮቲ ኤግዱ ኮቲ አሜን ጀዲ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ምናምን ስንል አንዳንዱ አይገባው ማልታቴ ጀረቲን ኩን ገንገለቲን ይይቲ በእንቴን ከራረቲ ዋኑ ተይጅራ አንተ ዋኑ ተይ ሰነን ሲቲ ማይራ አሜን ጀ ነንገንገለ ዳጃለደ ሚቲ ነንገንገለ ዋና ተይት ጅራ ማሊፍ ዱአ ክርስቶስን Waaqayyo walitti araarabne ከሳሳ ሃሌሉያ አሜን እኔ ደረቴን ያልነፋ ማን ደረቱን ይነፋል ነገር ወዱም ከናን ጀደን ወስጋይ ሆናት አንተ ከልጅነቴ ጀምሮ መነጫጫብዱ ቀበሌ ተንገላ ገዲኑት ሮብዲ ሳፋ ጀለጎና halkan keyboard rukutabulti ani waa'ee kitaaba kana eeganaa galee gaafsanii si dhiibuu iseen beeku akkan waa bira gahu asitti argeeraas keessatti ameen jedhi haleluuyaa qaalluu miti kanan itti bulu dukkana maggaarajaa hojjetee miti kan hojjetu guyyaa adiidhaan isa hojjetu leenca Yihudaa haleluuyaa isa ilma namaatiif du'e ameen jedhi haleluuyaa yeelee jaada gamaa dola booriyaas haleluuyaa Makre pantola vanimas, lekre jana magatola bay. Amen jadi hallelujah. Parkanal ከእግዚአብሔር ጋር ጠለኞች አይደለንም። አሜን ሃሌሉያ። እሱ በከፈለው ዋጋ ጻድቅ ተብለናልና። ማቾ ዳጋቫኒሞስ ደስታ ፕሬካቶላ ቤና ማሃዶሽ ለራሃዶሽ ሰማይ ለክሬጆ ዳጋቫንቶላ ባኒያስ አሜን jadi hallelujah ታላቅ ሕዝብ ነን ሃሌሉያ በከበረው ደሙ የተዋጀን የእግዚአብሔር ብርሃን ይበራልን አሜን ታላቅ ሕዝብ ነን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አትልም አንተ ጋፋ ሞቱማን ኑን ገርጋር ጋፋ በካ አዋላን ቀብደን ኑን ጀዳን ጋፋ ድሪ ኬሳ ኑ ባሰን
gaafa qawwee qabatanii nutti dhaadatan eenyutti dhakaa baanneen beeknu kana qabannee moone kana qabannee as geenye dhugaa nutu harkaa qaba kana qabanne haleluuyaa maatola rabante labanias lekrevana maatola badia waaqni sun har'as hin dulloomne har'as hin dadhabne ameen jedhin hojjeta har'as hin hojjeta maqaa Yesuus haleluuyaa majolas Dios t'arriva namahadosh ekragan televani samai lera labanta rabanimas ati dugada ati karada hallelujah amen wanke in lallabna wanke in dinqisifanna harrasnu hojjeta jirta du'a barabara jalanu bararteerta du'a baanneen deemnu hallelujah ati waaqa keenya si jaalanna baay'ee si jaalanna. Praise God. Amen. Hallelujah. Jesus Christos gooftaa. Hante angoo dukkanaa jala baaneer du'a isaatiin araaramneer. Amen jedhi meesirriitti. Itti naayim. Hallelujah. Angoo dukkanaa jala baaneer raayidin. Du'a isaatiin immoo araaramneer raayidin. Dheekkamsi Waaqayyoon irratti hin hojjetu jedhin. Yesus gooftaadha. Kanatu nu iyyisiisa. Dhagaa warri kunoo daarii dhaabbattee cinaa laaltu. Dhaga'i kanatu nu iyyisiisa. Waan fayyinetu kan bakka keenya du'eetu. Nuyi du'uu odoo qabnu inni bakka keenya du'eetu. Odoon waan tokko hin godhin nu fayyise maqaa Yesuusi. Kana nu iyyisiisa. Hallelujah. Dhugaatu nu gal waan biraa miti. Efesoon ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 እና 13 ዛሬ ልንገራችሁ በደንብ አስቀድሞ በስጋ አሕዛብ የነበራችሁ በስጋ በእጅ በተገረዙት ዘንድ ያልተገረዛችሁ ሸለፈታሞች የተባላችሁ ይሄንን አስቡ። አሁን ግን እናንተ በፊት ምን ብላችሁ የነበራችሁ ድርሞቱማ ዋቀዮራ ፈጋተኒ ከንቱርተን በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችሁ በክርስቶስ ደም ቀርባችኋል። እንደ ብሉይ ኪዳኖቹ አይደለንም። ብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ክብሩ በሲና ተራራ ላይ ሲወርድ ህዝቡን ወደ ተራራ እንዳትቀርቡ ይባላል። ጋራ ሲና ረቲ አከን ያቲና ጀዳኒ አኒፈት ገሩ ዋቀዮት ያችሁዳፍ ዲኒ ደንገለየር ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ ሶስተኛ ሰው አያስፈልግህም። ይኸውልህ በብሉይ ኪዳን ቢሆን ካህን ወደ ቅድስተ ቅዱሳን አይገባም። የሚገባው ሊቀ ካህኑ ነው። እሱም በአመት አንድ ጊዜ ደም ካቀረበ በኋላ ነው የሚገባው። ለመቅረብ ምን ያፈሳል? የበግ ደም። ያውም በየአመቱ ሲገባ ደግሞ እግሩ ላይ ገመድ አድርጎ ይገባል። ለምን? ድንገት የውስጡ ልብስ ንጽህና ከሌለው ይቀሰፋል፣ ይሞታል። ስለዚህ ውጪ ያሉት በገመድ ጎትቶ እንዲያወጡ ገረዋ ቀዮት ዲያችሁ ዲኒሲ ደንገለየር አሜን ይጀቱይ አንገብኑ ልቦታ ቅድስተ ቅዱሳኒ ሴኑዳፍ ኦጋት የሮቶክ ሰኑን ይገድየሱ ማለ ኢየሱስ የበግንም ደም ማነው በጎችንም አስቀረ እኛንም ገላገለን። ማሊ ቤት አትቀር ሞቱማ ዋቃ ከዳልት ማሊ ቤት ሲንጀዳበ ሲብረዳበቴ ወንቲ ቤኩን ይገቱ ደንገለ ኢሰሰንቱ ሞቱማ ዋቃና ዲየስ ሀገነ ዱቢ ሀገ ዋታ እጅራ ደገ ያቦ ደገ አርሲስ አፋን አርሲስ ያሳ አርሲ ከሰ ደለደ ጉዳደ ሃሎ ዱጋሴታ በየብራት ጉዳደ ኦሮሚ ፍናር ካበደ ማለ አርሲ ሀሳበ አኑ አርሲ እንደገ ሳሚ አላፋ አርሲ ጀደን ቆረዱ ተንቆሎ ጀለ ጉዳደ አካሚ ሞቱማ ዋቃን ገለጀተና ኩኑ ጩቡ ጉዳ አከዝን ሲወየ ኮቱ ይገሲ ደንገለ ኤራቲ ኮቱ ከራቱ ጅራ ከራንቲን ሴነንቱ ጅራ አገፌት ዋንፌት ታይ ከራኬቲን በልበል እንጅሩ ዋቀዮ ከሩመ ኢን ቆጴሴን በልበለ ሲ ቆጴሴራ በልበል ሱኒ ኤኙ ደ ክርስቶስ ይዳ ማሊ ወላ አንኩኒ ወላ ጀዱ ጀሪጎኒ ወላ ማኒ ወላ ኪታበ ተከዘ አካ ሆላቲ ሲፍ ጀዴ ጎራ አሜን ከናፉ ዲገሳ ደንገለ ይዳ ዋቀዮ ኢግኒ ሱኒ ሞ ለጴሳ ጪብሴ
Kanaafuu akka dhiigni kee dhangala'u kana boodan barbaadu. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 1-7. Isin kanaan dura irra darbaa keessaniif cubbuu keessaniin karaa hafuuraa duutanii turtan. Karaa hafuuraa duutanii turtan. Karaa hafuuraa maal taatanii turtan? Duutanii turtan. Mutaan ነበራችሁ አማርኛው። እሺ yeroo sanatti isin toora biyya lafaa kana duukaa buutanii deddeebi'aa aboo qilleensa keessa jiru irrattis gooftummaa qabbuuf abboomamaa aboon qilleensa keessa jiru isa dukkanaa jechuudhaan duratti jennesan isaaf abboomamaa turtan. Hafuurichi hamaan amma namoota waaqayyoof hin abboomne gidduutti hojjechaa jira. Ammayyuu hafuurichi sun maal godhaa? Warra waaqayyoof hin abboomne jira. Hojjechaa jira. Warra waaqayyoon abboomamne maal ta'aa jira? Nus hundumti keenya hawwa foon keenyaa duukaa buune akka fedha namummaa keenyaaf yaada keenyaatti warra akkasii gidduu jiraanneerra. Kanarraa kan ka'es akkuma warra kaanii dhalootaan eekkamsa waaqayyoo jala gallee turre. Yoo dhalannu eekkamsa waaqayyoo jala gallee turre. Araarri waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef jaalala isaa isa guddaa sanaan nu jaallate. በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ። ምን ነበራችሁ? አሁን አይደላችሁም። ድሮ ምን ነበራችሁ? ሙታን ነበራችሁ። በእነርሱም በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙ ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነው በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው ፈቃድ በፊት ተመላለሳችሁ። መቼ? በፊት በእነዚህ ልጆች መካከል እኛ ሁላችን ደግሞ የሥጋችንና የልቦናችን ፈቃድ እያደረግን በሥጋችን ምኞት በፊት እንኖር ነበር። እንደ ሌሎችም ደግሞ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበርን። ነገር ግን እግዚአብሔር በምህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ነበራችሁ። ኃጢአተኞች፣ ሙታን፣ የቁጣ ልጆች ነበራችሁ። ነገር ግን ለጌሴ nama tokkotu biyya keenyatti mana murtii oola. Anana angalle namicha kana amma du'eef jiraatee hin beeku. Yoon argu manuma murtiitti tan arge daanyaa miti achi oola. Boodan gaafadhe nama kana maal inni hojiinsaa jennaani nama walitti araarsaa namaaf waasii ta'aa mattaawoqiyaa qabsiisee waa argataa naan jedhan. Nama kanatu qotee bulaan lama yoo wal lolanii wal kassasan argeera. Nama tokko murtii odoon argatin tureera. Kanaafuu dubbii keessa maal godhanii akkam taatee jedhee gaafate. Lakkinatti murteessanii jedheen. Sitti murteessanii yoo sitti murteessanii murtee yoo si dubbisanii nagarginiin keessa jirtii jedhe. Dubbii nyaata kun achi oola. Nagarginiin jiraannan dubbiitu jira. Eeyyanii jedheen namichi dubbiin hin dhumne gibaanyii hin qabdaa jedheen. Jechi waaqa akkana jedhe. ሙታን ነበራችሁ፣ የቁጣ ልጆች ነበራችሁ። ነገር ግን እግዚአብሔር በምህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳን በሆን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ሕይወት ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ ከክርስቶስ ጋር ምንን አገኘን? ምን አይነት ሕይወት? የዘላለም ሕይወት። ጅሬኛ ከሚያርገተን ከነቱ ነው ተይካይ የዘላለምን ሕይወት ቀርባችኋል፣ ተጠግታችኋል፣ ታርቃችኋል፣ ፈልሳችኋል፣ ሕይወትን አግኝታችኋል። የዘላለምን ሕይወት አገኘን። በማን ምሕረት? በምሕረቱ ባለጠጋ የሆነው እግዚአብሔር። አባኮ ተኮቱ ወሪ ቦቆጂም ቤካ ወንጌላ ፍዱ ጀናኒ ዳጅ የሮሰኒ ዳኢማ ኮ ቦልዳ ባሰኒ ወረ ሃይማኖተኛን ዱዓ ለፈረ ጎቶታ ኪሎ ሜትሪ ለማ ቶኮ ከንተው መጋላ ይዱት ሬፈ ፈኒሰን ኩመን ሲን እንጀ ያኒ ሎለረን ቱሬ አባን ኮቱ ዮ ወንጌለቲ ሞከስናን ጀደ ሲፉን ታኔ መቃኬቲፉ ነማ ይዱ ደሙ ደደምኔ ኦዶ አቹመት ዱቴራት ደሞ ዱኤና ቦዬ ድሪኛ ተራ ጦር ሜዳት ኢሳ ድሪኛ ተው ጋቶር በተን ደቢያ ኦዶ አቹመት ከሲት ተፍቴራት ማልዳት ሲፉንዳን ኩኖ ነማ ከሰ ደሙ ደደምኔ ኩኒ ዋን ፎኒቲ ሬፈቱ ሬፈ ሀርኪሴ ሲቲ ፈካቴ ማሊያና ዱጋና ገሌራ
Malavato rasias. Amen jadi me ante hallelujah. Amma kun hundu nurra gaye akka kee kada ta'uu hin danda'an amma. Kun hundu nurra gaye. Naan jedheetu bakka ati waan kana natti nimini lakkii ibidda barabaraa si egaa harka lama narratti aboobawe. Ati ilma kootii miti bakka waliin feenu deemii naan jedhe. Okay, waaqayyo ila akka fardaatti si lafa ciniinu odoo nafseen si keessaan bahin dabarsee natti kennaan jedheen. Akkam gurbaanaan jedhe. Amani ati fi beetisabni kee hin fayya maxaafni qulqulluuni ani amaneera sillee numa fidaan jedhe. Sana booda dabtarratti maqaa isaa barreessee tsoomxalootii qabadhee torban tokko qabeeti. Amma mucaa kee amma ati ilma kootii miti jedhee na biraa deemeera. Ji'a shaniin booda abbaan kee si barbaadaanaan jedhe. Maaliif na barbaadaan jedhe immoo antaraa kun. Waa galuu fi noolu fayyuu barbaade natti fakkaate seexanni akkas hin qaddamne dhaqiina seexanni maaluuf na qabdii na qaddamte anuu jira. Haadhu foo barbaade mana koo hin jedheen. Ara bannaatiin seexanni hin qaddamne beeti. Hin dhufuu jedheedhaan hin jedhe. Achi gara kaan garaan dadhabe dhufe. Maaltu maal ta'ee akkamitti dhuftee hin jedheen. Silaan barbaadu mana keettee. Waatu naa galee maaltu waa ta'ee hin jedheen. Hiyyeessa tokkotu du'ee eeshiin jedheen. Gwaaddanyaa keenya yaa gibira kaffalaa maal jedhaa. Wanni jedhan wayii hin jiran natti fakkaate yoo namni du'e amantaa biraatiin innaa jedhuu fi didan natti fakkaate hiyyeessa. Abbaan koo ammaalaajii dhaqee hin didan. Mallas argunnaa qibaruu jedheedhaan. Gwaaddanyaa isaanii cimaa tokkotu immoo du'e. Sangaan hin qalame milaas sanbaraallee bakka reeffa lafa godhaa bakka bakkatti waa jedhan natti fakkaate. Laale amma laale. Karaa ittiin galuufitu isa karaa san. Laalee jennaan waaqa akkanaati jedha. Kan ilmi konaan jedhu likkiidha jedha. Jechaa ole guyyaa guutuu. Sana booda kottu na bira jedhe. Jaarsa wayiitan waame. Amma mucaan koo natti taphate akkanaan hin jedhe. Maal barbaadderee amma jennaan waan goote na godhi jedhe. Maalan si godharee waaqumattan dabarsiisi kenna waan biraa miti eenyu. Amma naa gale waan mafeete na godhiinaan jedhe. Okay? Sana booda nisahaanan galchee nama 25 wajjin waa'ee fayyinaa baratee nama 25 wajjin anumatu cuube. Gaafa inni du'u dhagay. Gaafa inni du'u gaabii ol fannifatee boo'ee namni yaada. Injiru warri sana asuun dhabamtanii amma. Charchiidhaan namni biraan lallabu har'a taraan kan kootiin jedheen. Maaliif odoo inni fayyin boo'eera amma inni fayyeera har'a natu lallabaan jedheen. Adingata yoo imimmaanii maalii si godhe maalii yoo namni baadiyaa kun iyyaa yoo dhufe dheedee abbaan fe'aa iyyu. Maaltu nagale jireenyi bara bara naagaleera. Ameen jedhe hante haaleluu. Aga jinniin dhibbattu tan lallabe gaafsan. Abbaa kooti taa'ee buna hin daffifne dunkana charchiin dhaabdee saatii booda buqqisaan jedheen. Nan buqqisanii Programming qaba hamusi awwaalle jimaata ganama shaantaa koo qabadhee anaa dhufu namni immoo boo'icha dhufa ganama. Maali warra du'aati jedhan warra du'aan nu bira hin jiru deema. Maaltu du'e isiniin jedhan. Maaloo abbaan kana nu jedhe du'aan qabnu ni haaleluu. Hin deeme gara waaqaa deeme achirra. Astaa'ee akaayii nyaachaa si hamachuurra dhaqee jinnii tokko baasuu naa wayya. Nan deeme bakka haaleluu. Ameen. Yaa kiristaanni baay'een kan hin galleef hin jiran uma bira charchuma keenya maali kuni aramaneen abbaadha fumboo kuni nama naa gale maalan si godhare amma akka kee ta'uu hin danda'an. Hallelujah. Me ameen jedhe ameen. Jireenyi bara baraa si gallaan har'a kana boochuati. Warra du'atti deeman abbaan koo boqotee jechee gaabii uffattee saantimii ormirraa guurtee kaartaa taphachaa nama hamachuurra har'a boo'i. Har'a waaqa fuulduratti boo'iin fayyaati. Gaafa inni du'e gaabii adii uffadhu maan ta'u. Efesoon ምዕራፍ 1 እናንተ ደግሞ የእውነትን ቃል የሆነ የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞም በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ።
ላል ፈልሳችኋል፣ ታርቃችኋል፣ ቀርባችኋል። ሄሎ ሕይወትን አግኝታችኋል። አሁን ደግሞ በደህንነቱ ማህተም ታትማችኋል። አትከነኙቱ ሚቲ ቻፓን አፉሮ ቁልቁሉ ሲረቡ ኤራ ከናፉ ሰይጣን አትከዋቃ ተውኬ ህምቤካ ከናፉ አትከነኙቱ በከደምቱ እንደት ቻፓ የኝቱ ሲረጀር ሞቱማ ዋቃ ጋፈ ዱቴ ሚቲ ከናልቱ ሐረካ ቻፓን ሱን ሲረጋው አሜን ጀዲ መስሪት አሜን ጀዲ ኦኬ የመጨረሻዋን ቃል አንብቤ ጨረስኩ በቃ እስኪ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 የመጨረሻ ቃል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ወይስ አመፀኞች የእግዚአብሔርን መንግስት እንዳይወርሱ አታውቁምን? አይወርሱም። አትሳቱ። ሴሰኞች ቢሆን ወይም ጣዖትን የሚያመልኩ ወይም አመንዝሮች ወይም ቀላጮች ወይም ከወንድ ጋር ዝሙት የሚሰሩ ይላል። እነዚህ ግብረ ሰዶም ቀድሞ መጽሐፉ ያውቅ ነበር። ወይም ሌቦች ወይም ገንዘብን የሚመኙ ሰካራሞች ወይም ተሳዳቢዎች ወይም ነጣቂዎች የእግዚአብሔር መንግስት ከናንተ አንዳንዶች እንደነዚህ ነበራችሁ። ኢሲን ከሳ ወሪ ባየን ወረከና ቱርተን ነገር ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በአምላካችን መንፈስ ታጥባችኋል፣ ተቀድሳችኋል፣ ጸድቃችኋል። ካናዱቢ አሜን ይጀቱ አንተ ምን አይነት ነገር ነው? አንተ በደሙ አለ በሞቱ አለ አሁን ደግሞ በስሙ አለ። በስሙ በአምላካችን መንፈስ ታጥባችኋል። አፉራ ዋቀዮት ቁልቁሎፍተኔት ወሪ ቀበኛ ቀበዶ ይሩ ወሪ ቤኮምሳ ቀበኖ ዶጅሩ ወሪ አንጎን ቀበኖ ዶጅሩ ሲምስኪና ከነብረ ዱፌ ዋቀዩ ከነ ሁንዳሲ ራውዋቴቾ አሜን አትልም? በደንብ አድርጋችሁ ከዛሬ ጀምሮ በሉት ጎናቸው ያለውን ሰው ጸድቀሃል፣ ታጥበሃል፣ ተቀድሰሃል በሉልኝ። ታጥበሃል በሉት። በመንፈስ ቅዱስ ታጥበሃል በሉት። ተቀድሰሃል በሉት። ጸድቀሃል በሉት። በደም ታጥበሃል፣ ተቀድሰሃል፣ ጸድቀሃል አለ ጌታ። እስኪ አሜን። በደሙ በኩል ሃሌሉያ ቀርባችኋል አለ። አሜን። ደሙ ያቀርባል፣ ሞቱ ያስታርቃል። አሜን። የይሁዳ አንበሳ፣ የነገስታት ንጉስ፣ የጌቶች ጌታ፣ ኃያል የሆነ አምላክ አሜን በል። የሞትን ቁልፍ የነጠቀ የዘላለም አምላክ፣ የዘላለም ህይወትን የሰጠን አምላክ አሜን ጀዲ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይባረክ። አንተ ዋቀና ፎጀቱ ማለ ዋቀን ረቶጀቱን ቀቧል ማለ አሜን ጀዲ መቃ ኢየሱስን በኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። hingammadatanan ililchi waaqayyoon kana simat yes hallelujah nu qulqulluu taane miti qulqulluu kan ta'e nu gargaare dadhabbii keenya fudhatee nu jedhee du'ee waaqa walitti nu araarse isa kanan sitti lallabaarra kottaa namoonni haaraan dafa kottaa warri kuniin simannaa kottaa waaqayyo sin jaalata du'a jalaa baa du'a jalaa du'a barabaraa jalaa baa waaqayyo si haa eebbisu waaqayyo si haa eebbisu sirri tarkadhaa kottaa warri kunillee garanaaf garasi kottaa fiiga kottaa yeroon kun kan keeti wanni sitti hafu tokko iyyuu hin jiru yaas በደንብ እጆቻችሁ የታል harkadhaa malee namoota baay'eetu dhufaa jiraati ኢየሱስት ተመንተኒ ወሪ ከነ ዱረ ቱርተኒ ሰበበን ቤከምነ ዱደ ዱበት ደብተኒ ሰመ ቀልቢ ድድራቸውን በርባዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ተከራ ዱጋ ጅሬኛ ተእተመኑ ደም በርባዳ ወሪ የተንስ ከአቲ ኮታ የሮን ኩን ስኒፍ የሮ ፈይናት ለፈይርተኒ ከአቲ ኮታ አንጎ ዱከና ጀላ በይ ከይ ኮት ያስ በደንብ አጨብጭቡ ጫጎዳቲ namni cina ceeten mo jajjabeessati kaasa tokko ኢየሱስ ጃላታ turee galaaf kottaan sodaatina jajjabeessati kaasa namoonni ilaasiin sin jirtu ka'aati kotta kottaan sodaatina dafa kotta sin jaalata ኢየሱስ harkadhaa sirriitti harkadhaa namoonni baay'eetu dhufaa jiran kotta ila hachinis inta asanii jirtu namoonni teessanii jirtu ka'a kotta agaaninte mishig ለዘላለም ይፈራ galateeffadhaa fi sabni waaqayyoommoo mootummaan isaa duwwaa taafu galateeffadhaa ka'a kotta ammas lafa teessanii ka'a kotta hojiin dukkanaa aangoon dukkanaa har'a ila humna dhabaa jira maqaa Yesuusiin dafa kotta guyyaan fayyinaa har'a guyyaan boruu kan kee miti